Weh, ada maling tulungin deh. Maling. Nah dapur tuh. Woi, Nak wenten api niki ada jag rame-rame gini di. Niki wenten maling niki Pak, maling tas niki. Oh wenten nih. Ampunan niki main hakim sendiri, zaman niki ngurusan. Oh nge Pak nge. Nih, duaning niki sampunusan, durus niki bubar numun. Bubar. Gus, nah ada apa tuh Gus? Ada tuh nih Gus pupuknya masa. Kan ngemaling tiang niki Pak. Adi nyemak kayak gitu Adi. Yang rumah tenggelah napisan Pak. Makan kan durung tiang niki Pak. Gus makin makarya napi. Makin tiang nak magaya serabutan nih Pak. Terus bisnya kanggo Gus apa? Bisnya makin sering tiang gunakan untuk minum-minum Pak. Borosan tiang makin niki Pak. Lebih baik jadi Gus berubah. Hasilnya itu longan tabung. Mulai oleh yang terkecil, contohnya lewat celengan. Misalnya hasil itu mau penuh bak, langsung tabung ke bank BPD. Mungkin tiang kan nabung dumun di celengan. Kalau jinahnya sampun akeh, tiang kan nabung di bank BPD Bali. Oh ya ning kenten, ngiring sarang tiang budal. Kondisi gosnya juga kurang baik nih. BPD Bali membangun Bali, BPD cinta Bali, BPD Bali membangun Bali, BPD cinta Bali. Itu mau penuh bak, langsung tabung ke bank BPD.